Yang aki din! Kat, anya nga iti madamag lakay? Nagsarita kayo ka din kini Auntie Ophelia, maipapan iti ilaklako na a house and lot? Wen ba kay? Kagap-gapok nga ron ijay balay da itay la. Nagsinarno tala nga si Mang Bay. Kasta ka di? Kat, anya ngay? Matuloy nga ilako na? Wen ba kay? Matuloy mo't lang nga ila ko na. Takasapulan da talaga ti kwarta. Pagpaagas ti anak na ijay India. Ay, kasi mati anak na niya. Manong mo abulan nga agsinsinubli da iti ospital. Dahil tangarod ba kay? Liber na magamit tinatamaan. Kat, manong ay tinagsaritaan nyo? Ay, makapasin na iti presyo na. Kasla, mapan na 25 million ka no. Sa bagay, nagdakkel ti balay nga lakla ko na. Kaya nalawa mo ti daga. Saan lang ati nagsaaran ti balay? Adamat urnong ta, iti mano atawon ta iti abroad. No kabailan talakit di, bayadan ta na. Ay kay una. Katangin ta. Makatulong ta pa'y iti anak na ama sakay. Ay na, nuda kayo nga agasawa ti manggatang iti house and lot ni Auntie nga Ophelia. Amangan no inaldawak to amapan ijay. Ha? Nagpintas ti view. Ado ti kayo iti aglawlaw. Adda pa'y swimming pool. Ang pangaasyo na ah. Saan nyo pa'y kumang ibagbaga ti uray asino? Ha? Saan mi ngamin akait nga ibaga ti tattao ada kami ti manggatang iti house and lot ni Auntie Ophelia? Bayan nyo at tattao ti makam mo. Saan ang masapul ang mapan ibagbaga? Isukit akay kayat kabalasan ko. Gaputa malaksid iti kinasingput mo. Napakumbaba ka pa'y. Nung amin ibaga kadagiti tattao, ang mga no sa bali ti panakaawat da. Addan to man ti mangibaga naglastog kami. Pangas kas kadaan niya dita. Ay wan, pudno day ta. Amumutan dito lugar tayo. Kanigid kanawan dagiti chismosa. Day tangarod nana, nagriga ti machismismis. Nay, nagsapa ka mo't na nakaraing ba kay? Ay, iwan lakay. Napan ko ngamin pinicturan ti ipapaaramid ta balay. Ha? Ta i-post ko man iti Facebook inton madamdama. Ay wala. Nasaya update na panunot mo ba kay? Ipos mo. Tapno makita dagiti makakita. Nang runa dagiti man nagapal nga awan pay balay na. Husto kay tiday ta nga imbagam lakay. Tapno man makita dagiti nabayag ija abroad ngam awam pay mo balay da. Nabayag da nga agpay so ija abroad ngam awam mo ti makita pundar da. Ay. Ha, amugon. No asino ti dakdakamatan ba kay? Asino pay kuma no saan adakora ken landong agasawa? Mano at awan da ijay Canada nga agasawa. Ngam, awan madbalay da. Ano sandalaing ti agigyan iti daan abalay day dinanang dalando. Ay saus, anya lagit day. Naimbagpay ka data. Ta saan ta anak ka abroad? Maar-arami din, ti balaita. Ay wala. Iso nga i-post mo iti Facebook. Tapno makita da. Nay, kariring mo pa ilaang kumanatawa ka anak ko. Ay, puna yan ayat, karuba nanang. Asino akaaruba ti bagbagam? Oh, kita atoy daytoy in-post ni Miling iti Facebook. Ha? Impos na mo ti maar-aramid abalayda. Anya day ta in caption na anak ko. Saan kumuto na yung makita? Iso nga ro dakat katawag nanang. Agasam man ti in caption na. Naimbag kami pa'y taumadani na malpas ti balay mi. Ngam dagiti nabayag iti abroad ket awan pundarda. Anya lagi din. Asino kumangay ti paspasagidan na iti post na no saan adakora ken lando anabayag ijay Canada.
Ay na, bayam angag pasagi daging kat kay kayat na. Di daan mo a worth 25 million di balor di balay da kor ang agasawa. Isupay Ay, kasla kikidlang di balay da kumpara, di balay da kora. Saan da ba ngamin nga amo? Di may baba ni di kinatang da kora a house and lot ni Aunt Ophelia. Anya mo din ti post ni Miling iti Facebook lakay. Ay, wag. Nakita ko mo dahil bakay. Awan mo ti sabali akaruba da na bayag iti abroad no saan ada talaan. Kasta una ti panangipaspasika dahil ti mararami da balay da. May samad ni Joey. Imbis nga ti pagod na asawa na iti kasting ipupos na. Saan may? Nagpadaan da nga rod lakay. Agasam man ti comment ni Joel iti post ni Bakat na. Ha? Nakapabalay kamin. Ngamdag iti nabayag iti abroad. An-anusan dati daan abalay da. Kastamot ti comment na. Anya lakit din. Naidumdo mga raw ti kinapasika da. Kunam lang no isuda lang ti adda kabailan lang agparami ti balay. Sapay lak mo mga rod at maipalipas dati balay da. Tapno adaganas mo't ati na idumduma apa nagpaspasikat da. Si Kamat Miling, sino ngay matipaspasagitan nyo? Kinilakay mo iti post mo iti Facebook? Asino pa'y kumangay? No saan anagiti agasawa anabayag ijay Canada? What? Manumat atawon da ijay. Namawam makita apundar da. Ay, si Kamat Mare. Di ka latagyaman no ada makita apundaryo kinilakay mo. Apay masapul pa ilaang met nga agpost ka iti Facebook. Sagit nagmadi abasaan di caption na. Ay basta! Ay, Mare. Saan kayo unay nga agpaspasikat? Amang ano dagiti pagpaspasigatan yung agasawa, kat kasla kikitlaang dagiti ipaspasikat yung kadakwada. Oho? Kasano ko maakas lakikit? Kita aman. Addan maararamid abalay ne. Gan adapay mapanmiirwar kanila kay ko a motor ija ili inton bigat. Anya? Kaya't mo asawan? Hulugan ang motor? Wen mare, ngam at least, adda. Hay! Diya ka mo, no anya tisawak kan kamar. Anya lagi din. Talaga ini dumdumamet, ti adda at kinapasikat yung agasawa. Nagguwapo mo tinda tayo euro ang motor mo para Joel. Ha? Kasla ka barbaro lang Sana kasla. Talaga ka barbaro dati pare. Ha? Hindi na minsan lang daw anapan mi inalay jay ili. Nasayat nga ron no kasta pare. Abay, sika ngay pare. Nabaybayag kayo nga agasawa jay Canada. Ngam awan pa'y makita ang nakaparada iti arubayan nyo. Anya? Ha! Naimbag pa'y kada kami kinibakat ko. Saan kami man na nakabadda kaya abroad. Ngam at least, danda ni malpasan ti balay nga ipaparamid mi. Ken, ada pa yan motor mi. Amom pare Joel, dagita bambanag. San arumbang ipaspasikat pare. Pagyaman ang latan adda. San ang masapol nga agsasao ka iti kakasta pare. Ti ko nam gidi. Napaisuan ka iti imbaga. Iso akas ta ti ko nam. Hanya lagi ti. Wangag paison niya. Day siya Joel. Imbis kumamot abagaan na ti asawa na. Angamsan mo. Ay, awan tinagdumanda na nang nagpadada iti ugali. Naidumduma talaga ti kinapasikat da. Ayan niya lakit din. Naimbag kumamot no binayadan dan akas ti motor da.
Ngam saan magtahulugan Saan lang nga dahil tanan nang oray ti balay nga ipapaaramid da. Loans da, iti sumagmamano abang ko. Nagduduma. Anya? Una nang. Nimiling madla nga mismo tanang ibagakin ni Manang Lucia. Iti na minsan nga aldaw. Ay una yun, kunaklakit din nuurnong da ti pagpapaaramid da iti balay da. Saan mo gayam? Utang nana. Utang lang nga rodan, ngam kastaon ay apa nagpaspasikat da nga uray dalang i-post iti Facebook. Awanan ba indagit ang agasawa? Iso dalang ti kasta apasikat. Ngam saan mo't anak kaap-apal dagiti paspasikat da. Anya laki day. Amo nga lakay. Magmagnak iti di kalsada. Limabas ni Joel ang nakamotor. Agasa man, napanayimpag na ti motor na iti naurnong adanom. Urayak lang na parsyakan iti kastaunay. Nabasbasaak Anya? Nagalas talaga ti ugali na. Sipod pa'y. Una yun da dya, Joel. Ay, yakam mo. Nga ti malala da, iti kinapasikat da. Dayta nga rod. Nagwayaan di kalsada. Ngam, nagnamot iti abay ko. Sabi, di ayan ti naurnong adanom. Nalabos a pananginsulto na iti pada na a tao. Bayamon ba kay? Numaminsan nga ramiden na paiging katikasta. Bagaam, tapnong maring iti kinapudno. Asaan aka ipapasikat dagiti paspasikat da? Maminsan pa talaga. Baga akon. Ura ibagada nagaras ti ugali. Nyalakit din. Si kamot mare, bagbagaam gumamad ti asawam. Taapay, anya ti parikot mo iti asawak, mare. Iti na minsan, magmagnakano ni Maricora ijay igi ti kalsada, iti limabas nila kay mo. Ingagara na gano nga, impag na ti motor na ijay abay ni Cora. Ken, anya kumaita? Anya? Paragan ka? Okay lang ti kasya ngay narami ti asawam? Saan mo man lamang korektar? Husto laang dayjay, mare. Tapno may paro pa kadakwada, nga da kabarbaro a motor may. What? Tapno sumrek matay, iti panunot na, nga uray saan kami anak abroad, makabalay kami. Ken, adama motor may. Ha! Apay, just, aya. Ay, anyo lagi din, mare. Biliba ka talaga iti na idum-dum. Kinapasikat yun. Saan na may spelling? Inton o may alawas nga rodan ti panagpabless ta iti balay lakay. Wen pen igiddan tamot lang nga ipabless ti lugan, bakay. Ay, wanyag paisoan niya. Tapno mamimpinsanan. Wen Ay, kamaudyanan na. Adamotan balay kan kotseta lakay. Makitkita tamot laangan tinagbambanugan da ijay Canada iti mano atawan. wen nga rod bakay. Kasla kaano lang data ijay nga purpuras iti prutas. Ngamita, adan balay ta. 25 million ko naman. Kuntilugan ta, akurang at 3 million bakay. Ang wisat to man nagiti ko kumarik lakay. Ay kat mo na. Awisa mo amin na mabalin mong awisain. Amin ako kumarin. Nagitam amam kan amin na nakaroba. Bakay? Wala. Kat oray si kamat. Awi samat amin akatrabahuam. Kan kukumparim. At na umay damat makipangan iti sagana ta. Wan bakay? Nuad ado tayo. Naragrag sa. Wan mare. Iso nga umay kanto iti bala inton malam ti Friday Taada kadwak nga gisagana kadag iti maluto iti kabigatan na. Sure, mare. Umayak nga umay. Wan gayam. No makitam to ni Miling wano ni Joel. Uray asino kadakwada. Awisam ida. Ibagam nga imbagam. Ha?
Tapno makita damot ati house and lot a ginatang mi kini Auntie Ofelia. Kan, makita dati kabarbaro alugan mi. Aywan anya. Tapno saan da nga ibagbaga iti tao, anabaybayag kami di Canada, ngam awan mo ti makita apundar mi. Isu nga awisam to ida, tapno umay da. Awan mare. Ibagakan ko ano makita. Anya a house blessing nga ibagbagamat, mare. Isuda nga gasawa, tinanggadang iti house and lot ni Auntie Ofelia. Anya? Ti house and lot nga ilaklako na iti 25 million? Yes! When? Oo. Jay balay na ijay daya. Anya? Oh? Mas daw ka siguro. Tati adda lang nga miniti panunot yo. Kada kayo lang di makabail nga agpabalay. Ay kwa, saan matakas na? No ara-arigan. Mansyon ti balay da. Kalapaw la ang kada kayo. Ngamay na. Naidumduma na kinapasikat yo. Ura yo lang nga i-post mo di Facebook. Anya? Mala, umay kay tumari. Sigurado nga ado ti tao, ado ti sagana, oy, ado amin. Ta, saan lang ati house and lot ti ipabless da. Karaman, ti kabarbaro at chikot, kotse, isupay. Anya? Dapay kutsi da? Oh, yes. Of course. Katuan no da kayo katulugan na motor, ti paspasikat yo iti tattao. At damit kotse da, chikot. Brand new kan? Cash pie. Ha? Tay tatibagbagak itikan ka. Agananad kayo iti panagpaspasikat yo. Tama nga no dagiti paspasikatan yo. Kat adayo amas lamang. Lamang dangam da kayo. Ano ngayon? Anya lagit din? Naimbag ta nagsabat ta, para Joel. Ha? Ang mga noon na ramidan nyo ita, kanya bakit mo? Umay kayo ay, jay balay. Ay, kwa. Magpa-Thanksgiving kami ita. Ti house in lot, aginatang may kanya Auntie Ofelia. Kanya ti kabarbaro ako chime, pare. Anya? Umay kayo, pare. Iso na lang ta, nagdagaang ti panawan. Ngam, adamit ki DJ hulugan ang motoryo. Ison, ti pagluganan nyo. Ay, Panorbora, mingga na ije balay. Tapno, maamuan na kiti tattao ana urnong ije balay. Nga adda motor mo. Mayat tayo jayo ang mairwar, tinaidumduma kinapasikat yaw, pare. nakababain talang aro di tabakait. Ha? Medya ka mo, no anyan tumanan ti rupa kinit pari lang to nagsabat kamay. Ay, uray siya nga rod lakay. Mababainak mat kinikora. Mababainak unay. Gapo iti impose ko iti. Imbes sa mapanta ko makipalanit itakadakwada hanggang saanan. Nakababain launay. Saanan lakay. Nakababain na talaga ijay. Ay, sapay amin a tao dito'y lugar tayo kat amo na nagiti panagpaspasikat ta iti. Ay, saanan na maulit na di bakit? Saanan na talaga? Ayun lakay. Saanan na talaga. Impagarup ko. Ada talaang ti ada kabailan na ang makapatakdar iti balay. Kan makairwar iti motor. Nagbidot tamat gayam. Agasaman, kaslaman siyang ti balay da. Worth 25 million ko naman. Kompleto. At apay pulda. Kan, ay na. Naglawat aglawlaw da.
data. Saan ta pa yan nakabaybayad iti loans taging gaita? Namin anutan anawarningan, may papan iti manubulan asaan ta nagkulog. Amangan no inton bigat kat umaydan guyudan ti motor talakay. Ay, anya ngay nga rod bakit? Awan maramidan ta ah. Naituyin ti maghanap ta, iti na idumduma, a kinapasikat ta. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Aday ta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag tayo tuyan. Iso nga umadayoak. No saan amang nagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. Aday ta, isong ti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Atan tinload mo. Kat agyaman naglaunay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsend kanto kadagiti picture mo, wan. Sure, Paps. Orahin di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, wan. One kandi, Paps. Sige nga rudain. Urayak lang ang send mo aladawan mo, Sari, darling. Bye, mua. Sino tayo nakitak akaw-awag mo iti cellphone mo, ah? Daya ba? Oo, di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni Pare Pilo, At dalaang di tabangir abalay, ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuwari ti balay, da. Mapan kami kano agbuya iti palaw. Apay nga raw, anas kan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalaki din. Umayak man dito'y balayo, paray. Apay paray, anya ti kagaram. Imbaga kami kinibakit ka, amapantag buya iti palaw. Ay mapanta paray. Nabayagan ka tadyak nakabuyay ti palaw. Ay, hanggang mabait lang, paray. Takachat ko pa'y manto'y chatmate ko. Ay na. Jak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan di kumaray. Apay, ang silos pa'y lagay paray. Ay, pirmi aparay. Bakit ka na silusa? Sa dino tinagapwam, Napan kami nga ron nagbuya iti palaw. asino ti kadwam. Saan ka di ako naka ni Pare Pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si kagaray. Ulbutan ngay bagbagang matabakbakitan. Agsagana ka kanya, no adda maamwak si kagaray. Kakamot paray. Anya ti umay baga. Agpaiso ka day, anapan kayo nagbuya iti palok kinigaray. Ay, wan paray. Apay ka day. Kunak no da sa bali anapanan na. Papanan na kay kumabag paray. Kay iti babae na Kaya, hindi kas iya kalakay na makababae pa'y lagbag. Ay katpermi So, man la permi asilos mo amaray. Ay kat natural Tasawa ka nga ron paray. Baybay akit din akum kumpormi a babae ti kachachat na dita. Anya laki din. Ha? Ay, wag mo kidi amaray.
Aba, tinigari ti cellphone na dito suka. Ay, kita maano asino dagiti kachat na. Na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumang day talaklakayan kanya. Adda nigari. Ibatik mo lang ti cellphone na agad sa kirwara na. Siripat man dito'y tawa. Saan nang among adaak dito'y nagsirsire pa. Dajay, adda umaw-awag kan kwa na. Hello, darling. Darling kaya ma. Naimpagmatay mawag. Matuliwag itinalang uyo ka boses mo. Agoray ka man. Hoy, karay! Ay, yatir aramidam dita, si kabagpagatan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day ta cellphone tay badde-badde kumanlagan. Ay, husto na, hustaon, natadaalan di cellphone ka. Ay, na, hawanan di cellphone ka. Ay, na. Nay, apay nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? Ay na, natadaal di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni nanang yaw. Ay, unay mo ni nanang? Apay nga dadaal ngay. Ay, napalalo ti imon mo ti tao. Bakitan lang arudan. Ngam agimon-imon pailaang. Hapay, madiaya aragrag sa akag tibagay. Kat umada nilang arudan ti hapit ka. Ngam tay inayaw, killjoy may. Ala, umaya kaya balayo, nakasaok ni nanang. Anya kayo mo nanang, tatang. No kaano pa ya bimakit kan limakay kayo. Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Tinam isukit din tinang dadhal iti cellphone ka. Di naman nga ron masukatan. Tapno awanan usaram nga babae. Ay, kakaiso na paglilingaya ka cellphone ko, dinadaal mo kitain. Ay, hindi kayo mat nanang. Apay ngagdadaal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin basolita. Kati amayo ti babae raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Katsan mat nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mat lang nga na makababae day tananang? Wan, saan arumrumwar? Ngam ado ti kacacak na babae. Ay unay kayo lakit din nanang. Enjoyin nyo kit di ti biyagyo. Talakay kin bakit kayon? Sana day ta selos-telos. Ta saan kayo mat na teenager? Nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang aron, tangay iso ti kinunayang, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod ananang? Ala, ibagakan manang jingki. Pasukatan na tinadadaal a cellphone nyo, tatang. Maminsan nanang, saan kayong agdadaal iti gamit? Maminsan pa'y agdadaal kayo. Awanan allowance amaawat yo kanya. Talaga nga isakit yo ti amayo. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manon iti cellphone ni tatang. Apay nga agselos kayo pailaan kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan ti pa nagsasauyo kanya. Sorry nanang, no, nasaktan kayo. Ngam agdadaal kayo mat ngamin. Iso pa ya paggastusan. Alaga, mangrugi ita. Bye-bye akon ti amayaw. Ragsakan yung matkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemahan niyo? Ay katwan no iso ti kunayang.
cellphone niyo, tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaulan ti cellphone ni tatang ananang? Sayang ti kwarta no dadaulan niyo manan. Ala, saan kun adadaulan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Ay nananang, saan kayo kumangagap apa ka ni tatang? Pangaasiyo man? Alawin, matong palami na kayat yaw. Sa naklatan nagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod nanang kunakmanan? O anya, yung kabil mo mula iti utak mo, dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Na, mapan ka kiti nagkaaw tabagantan. Aggaw tarupam, manipod ita, kanya-kanyatan. Si kamot ti agluto iti lamutam. Agan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Na, kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap apa. Ita, apa anak manoy. Mangrugi ita, di nakasasaw. Tapno saan tangagap apa? Na, Makamu kamutan iti biyag mo, ha? na, papanam ngay. Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da. Day ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo. Anya laki day. Anya? Anya manan ti pulpulong ni tatang, asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakit din ayan, nanang. Apay nga isakit yula unay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumod ti agluto iti kanan na. Tawan mo't ar-aramidin na. Ti makitsat laeng ti paglainan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak ngag silaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yung lakit din maayos ti pagpagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawin. Ibagak dagita kini tatang, nanang. Ya kayo lakit din aya. Tapno awanan ti ririyo ken ni nanang tatang. Ano sanyo ada kayo tagluto iti kaninyo? Ay ketuanan salpag na siya nga inayaw. Apay nga pa iso ngamin aya, nga ado ti katsat yo. Makigaygayo maklaang bay. Makigayim mat no kayat na. Apay paritan nak nga ay. Di yo latan kasasao. Tapno saan kayo nga agap apa? Ay na kaong. Kabalak pa'y mo't kiti tagluto iti kanag. Malang araw, awagan daklaan. Not the problema yung. Nagmayatan ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagindaan. Makachat ko na saya at ni Sare. Pasaray at dapay video call na. Tinasayat. Ibagak man kiti ta umawag. Nawaya kami agsarita. Taawanan jay bakbakitan akay da. Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka no. Inton na suruna, ibagak matag abalo. At tay tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti boses mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanang. Replya ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawag.
Mayat gayam ti adda kachat na. Isumot lagayam apagayat day di alaklakayan ti makichat. Ay, ibatik pa ilang dito isupa to'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sabay mat anak ka rin day di alaklakayan. Imo na anaring daya bakbakitan. Hadamot ti cellphone na dito yung sofa. Nay, hadamot nagchat kan ko na. Ay, nantabasak man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan ka na. Ne. Basak man dagiti napalabas a conversation na. Alalala. Dahito ti may sapay at chat. Kailiw ko manahin ti boses mo. Mabalin ka de nga video call tamanan. Ne. Kaya't naasawan. Adamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos! Ay, matinsama tayo ito yan. Ay, maday! Maday at talaga! Ay, sumayot na dyan nga inayaw. Adda ka chat na. Kabats na pa'y. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pa'y. Anya, kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay, katbayan yun, Uray kat agpada kayo man. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali akachat ni nanang yaw. Anya, da kayo man ti agselos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na no makita. Anya? Apay nga da ka mananjing kay. Anya man ang timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka-video call yo, batchmate yo, nanang. Adamot nga agpaysa. Apay aya. Ay, saan mo na mabalin na ka-video call? Tapay ko ma. Agselosa. Anya? Sakto pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Kasto yun ay, isang dang ti makichat. Ay, sana ko na makichat iti ure asino a babae. Basta i-block mo dayta at ka-video call ma. Uwan? Anya? Ala, makamo kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay ko mata maayos yu dayto ya problema yung. Agsubli ka kumade di pagintaan tabakait. Pakawanan na kuman. Na. Apay abigla ang nagsubli ti puloy ti anay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo. Ay kit, permimatan nga aghimunak. Na. Ita. Amo man, tirik na. Ayun, bakit? Iso nga isang dengkon ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay. Aramidem mo. Ay, sanan? Sanan bakit? Saan kuntong nga aramidan? Ay, laki, jay. No, anya ti saan mo kayak nga aramiden daking ka? Saan mo kumabal nga aramidan iti sa balay? Mapagayam,
ditan tinagpatinggaan ti may sapay apara. Dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Pang-aasi man, Mari. Pabuludan nak iti sandal mo. Ha? Apay ti sandal, Mari? O sarap kumain dun Sabado. Kasar nga ni Loida kasinsin ko. Ah, kasta ka ni. Anya nga minanti size ti saka, Mari? 37, Mari. Ay, apag iso. Ada in-order ko iti online a sandal. Saan magayam nga umanay kanya. Ipadawat ko malaking kan. Nagsayhatan, Mari. Kitaag man. Ala, kit agkapita pa'y angaw mo na, Mari. Mapan ko alayan iya yan ti syurak ko. Ito madamdama. Agkapita pa'y. Wow, nagpindas mo tinday ta sandal ba kay? Nagpintas nga rod lakay. Naimbaglakit din ta siya tinangipadawatan ni bakla iti daytoy. Ah, apay impadawat na dayta ba kay? One, in-order na ka no iti online. Ngam saan mo't nga umanay kan kwa na. Kasta ka day. Ay mayat Ta saan na pinabayadan king ka? Saan mo't lakay? Narana ak amayat timud na. Iso asaan nan nga impabayad. Gusto tadoo saram intong kasarte kasinsin mo ba kay? Wan nga rod lakay. Naimbagla nga sana kung naggastos pa'y agumatang. Uray sandal lang ita kat nagninan. Anya lakit di. Ay na, naimbag-laki din ka nalpasin ti kasarte kasinsin mo. Sakbaya si mangkot ti bagyo. Ay, wan nga rod, Mari. Ay, wan gaya. Nakita ko man ti impos mo iti Facebook. Bagay mo tintid ko king kasandal, Mare. Ay na, agyaman na ka talaga, Mari. Uray ti kasinsin ko ang nagkasar. Nakuna na mutla ang abagay ko kano ti sandal suot ko. Napinda sa talaga dahi, Mare. Branded nga mi. Usarap tumanan no adda ti sumaruno nga okasyon nga atindarak. Ay, katman nga, Mare. Nagmayat nga rin ti impos mo iti Facebook ko naktumat. Naibagay iti kinapudaw mo, ti sandal nga intid ko. Nagmayat pa ti panagkinikinim iti video. Wan, Mari. Nagpintas kami ti kulay na. Uray kakalkalyo ti saka. Kat naibagay mo't lata. Anya lakit di. Kunamala no bagbagay na ti suot na sandal. Piling maganda ti ako nanbay niya graraman. Nay, kikitaan nito cellphone mo pa kay. Kaagday tayo mo ka. May saka man salbag ka. Anya, kila ka man latang ako. Pagbugaw ka ba? Kung di ka mga ibagan mo niya, di makagapang. Una mo datan mo tambakay. Nakita ko yung post ni Banja video na iti Facebook. Nakasandal. Apo? Kundi wow mo, ti reaction mo, salbag kakit day. Anya? Apay, mapimpintasan ka di Banjay. Iso akong di-react ka matan iti wow, iti video na, kasta ka day. Anya laki di mo, di bakit? Para lang iti wow mga reaksyon. Ako nga kamagti. Basila ba nagmuday? Tapakay. No para kun ka, basit abanag. Siyak, saan? Mawatam? Malahustom ba kay? Sana na maulit pa nag-react ko iti post ni Banjay. Sana. Saanan ngay bagpagam? Inton kwan, ihahype mo tumanan. Maminsan pa ya? Maminsan pa ya talaga? Uray kita! Uray kita, matalaga! Hala, apay nga takas dit impose ni Tanya iti Facebook, Mari. Unyaran, Mare. Nakita ko mo lang dahi, Jacob. Siyak nga ta, ti patpatamaan na. Ay na, Mare. Si ka talaga ti patpatamaan na. Agasam man. Imbaga na iti post na. Agraraman nga agsandal. Kunam lang bagay na. Kuna na. Saan laaday ta, Mari? Nadakamat na pa iti comment box. Ama minsan pa'y kanong agreak nila kay na. Talaga nga ikan na kanon iti pagnakman na. Ay na. Anya laki
din. Sika ka talaga ti patpatamaan na. Tanakita ka nag-react nila kay nangamin iti wow iti video nga impos mo. Oho? Saan ko binagaan nila kay na nag-react iti impose ko niya? Isumati ko saan nag-react? Dahil tangarod kat mare. Akala mo naman kung napakagwapo ng asawa, tapno agselo sa kasya. Ngam saan man? Tiyak man amo iti dayja ako mare. Nagkalas at talaga ti ugali na. Agtudtudo ng pumanag na kasikatan niya. Aglodak man, nana. Ah, Ada ko ma-order iti online. Nga maawan mat gayam load ko. anya nga iti orderam ko iti online balasang ka. Agorder ko iti sandal, nana. Sandal ko nam. An-anom ti sandal kat panagbabagyo ita. No kabaalan ni Banji ti mangipag na iti 3 inches a sandal. Kabaalak mo ti 5 inches kung naktumad. Anya ka din day ta nga ibagbagam sikatan niya. Pasikat ngamin iti Facebook kat. Ipopost na kit den ang nakasandal iti 3 inches. Kat day dyan mat anorman. Nag-react mat. May samat. Anya? Ala, ludandak man, nana. Tagorderak mamat. Apag isu asumangpet, kalpasan ti talo, wano upat nga aldaw. Nay, simang putin ni Bagyong Krisay. Ada pa yan ti Bagyong Dante asumarsaraw. Ngam pumanag na ka. Nagapamaya. Napanak man nagload ijayan ni bakat istiling. Apay, ada importante nga awagang. Awan. Adala orderak man iti online. Anya nga ita. Sandal! Kiste ka mati si Mike. Makapagigtog ka Mike. Apay, manano yan ay bagam lang. Apay, masapol nga bugkaw ka na. Dumanamag! Noon ni Banji kat nagsandal iti 3 inches, anapan mo inwaw nga inreact. Agsandalak ba't iti 5 inches? Alaman? Ay, naapaw. Mangrugi lang nga ro. Di bagyo. Ngamigid-gidan mo ti panagbagyo na ito panuno mo bakay. Anya ka rin na kita na ibagbagay. Ay, basta! Agorderak iti 5 inches a sandal ko. Imbis na butas, order. Ito pa nagtutulog. Day tanto mo. Anya laki. Ne, naimbag ka pa'y kumari. Agbagbag yung nagmayat ka ng katawan. Kasano, kat makapakatawa mga mindayatan niya. Ha? Apay, saan mo kaya nakita ti impos na iti Facebook, Mari? Saan pa'y mari? Nagkapsot ngamin ti data ijibalay mi. Amang matan, awan pa'y wifi mi. Anya ayat impose naman eh. Kuna na iti post na. No kabaala mamagna nakasandal iti 3 inches. Kabaalak mo ti 5 inches. Abangan. Sana ko na. Anya? Awan nga rin na saya iti daya babae, Mare. Uray saan mo mo't nga anwan. Anya lakit din ayan ni Tanya. Kat ala padaanan taman nga agpaiso ti i-post na panagnana nakasandal iti 5 inches. Hay kituwi na, Mare. Ag-comment akto. Anya laki din tanya kunakton. Maasargan ka, ano kasta mari? Masar no masar. Agbagbagyo lang nga roden. Ngam tila pa ilada pagbabagtitan na. Anya laki din kunakmanin. Ay, kamaudyanan na. Sumangpot matlay tangal daw ti order ko a sandal iti online. Ha? Pan ko man kiti alaan inton madamdamay di store ni bakat istiling. Unay, talaga nga impay-pay sa tinag-order iti sandal. Nya laki din. Ay, shock pa iti kunam. No anya timbaga, iso ti aramida. Ha? Mausar mo nga rin ita. Kaya agbagbagyan. Nagpigsa ni imaw. Oh. Ay, napong. Awan ti makalapad kanya nga oray agbagyaw ano ang kimat. Ang sandalak lata. Tapno man makita na dya abanje. Kan agraman mo tan dya abakla. Anya?
Ay, Diyos mio, Marimar. Talaga may gigidan. Day, tadadalalimbong, ti panuno mo, iti bagyo ba kay? Anya? Makamu ka malangan, iti biyak mo. Anya laki, day. Ay, pumanag na ka. Nagpigsa lang nga rodon ti angin, Mare. Apay, anya ko ba ti bibiyang mo? May isa ka mat. Anya? Ay, concern na lang mo. Takamuking ka, Mare. Anya laki. Aha! Concern tarupang, may isa ka mat. Papanamayakin ni nagpigsa ti angin kang tudong. Mapan ko alaan ti order ko kasang-sangpet. Apo, sana all Uri agbagbagyo ka tadala ta agsangpot ng order na. Anya nga dahi maray? 5 inches a sandal. What? Iso ka di dahi ti post mo iti Facebook ako na. Abangan. Ay, wala Iso ti padaanan niyo. Ti panagrampak with 5 inches a sandal. Mas bilib pa'y siguro ti tattao kanya. Ngami ti panagsandal ni Banji iti 3 inches laang. Ay, Diyos mio, Marimar. Iso nga i-message mo dahil dyan Banji nga agra naman. Ibagam kan ko na, abangan na ti video inton malam. Anya lakit din. Nasaya at ay may ka, tanya balasan ko. Ah, ayun na. Amok nga minasimang patan ti order ko sandal kat. Wan, inyag itay ti delivery rider. Binayad ak dayta. Iso apang nga asem tabayadam natin kanya. Ay danag yun, aya. Ada mo pagbayad ko Apay, just, aya. Anya, ay katala. Yag mo nga rodon ti bayad mo. Aday ta. 1 kyaw day ta na. Barya anak mat iti husto barya Na, kaano pa'y aya asinaor ka may papan iti barya. Awan pa'y mat di tinapuutak Ngam anya nga iti amaw. No panggapyo sa uran nak. Itaawan kyaw ti kwarta. Ay, ti salbag kiday. Aday ta ti sandal mo. Mabit lang tabaryaan ka. Kalpasan na, mapan mo nga rodon irampa. Oray nagpigsa ti tuduken angin ni Imaw. Anya ti makunam Norman. May bagay matla ka di kanyak ti sandala ginatang ko. Ay, huwag maibagay king ka. Namay na. Pangaasim kumamit ta saan ka arumwar nga oray nagpigsa ti angin kang tudo na. Nagpigsa talaga ni Imaw. Kas iti nakunak. Uray agtudo kan agangin iti napigsa. Kan agkimat. Awan ti makalapod kanyak. Mawata. Aha! Diyan amuking ka. Oh, Rumwarak into madamdama. Inak sango ti balay da banjay. Ijay ko man ngairam pati sandal ko kabarbaro. 5 inches ko naman, George. anya? Awit at ti tripod ko. Na ikabil ko giant ti waiting shed. Tapno mabidyo ti panagnak sango ti balay da. Anya lakit din. Diyan amuking ka kung manay. Talagang saan adadahal ti ulaw mo. Salbag ka. Naisimba ko ti tripod ko. Kalpasan na. Magna ako nakastoy. Hoy! Banjay nga agraraman kan pasikat una iti Facebook. Rumwar ka takita ang ti 5 inches sa sandal ko. Kung una yan kanya, nagpigsa ti bagyo nga emong. Nang adda ka kita magpaspasikat. Saan ak nga pasikat akastoy? No saan ka kumamot akong di pasikat iti Facebook iti napalabas nga aldaw. Awanan ka iti baen. Pagayat mo, kaputa nag-react iti wow nila kay ka. Oy, awan amok iti bagbagam. Di ka man! Anay ko, kanalmat gayam dahit, oy. Anay, nagsakitan ti subsub ko. Ay, mamataliti pa to. Ay ko, tulong! Dayta, mayat kanya. Nay,
day sundati umay. Tapno addaman tina idumduma addamag ita. Naidumang gapo iti panagpaspasikat na nga uray madama ti emong. Anya lakit din. Oh, nyangay itang. Ay na, tanyaya. Sakti mababay, nga po iti aramid mo. Oh. Nay ko. Mhm. Nagsakit ni sumsum ko lakay. Nakapilo ka kumot nga, men. Ay, kagumbo naman. Ala, gumatang ka pa iti 7 inches, punutin inches. Namapan mo man ang irampa, inisangot ti balay da banjay. Uri nagpigsa ti angin kunto daw. Salbag kakiday, oh. Kahit kiti lakay. Nagsakit lang araw din ti sumsum ko. Kaya pay lang ti magpagam kanya. Kanya kapagpag. Tilakpay ang ko kay sakit na. Isa kingay bagbagam mo. Tung pagkakidi ngay tagnakan. Ah, Nagkuna nga min na mapangkagram-ram pa nagpigsa ti angin kunto daw. Bagbaga lang araw ti tayang. gusto ko mamatan ah. Hingkakit di gamatang iti iagas ko iti sumsum ko. Saan matla sumardangan di panagdara na. Gungguran ko nakmanay, nay. Ang ka mga imbaon tap no aramidam. Dayta ki di ati maganap mo iti kinaawan ba imaw. Ah, Nagado tagparparikot ita. Kapo iti bagyo nga imaw. Ado ti dinadael na. Namsiga. Dayta. Agparikot ka iti sub-sub mo nagdara. Napulang iti kinapasika maw. Nyalaki day. Ado ti agas nga inyad kumare. ah. Mare. Imawag nga ni Mari Vanji itay kanya. Imbaga na tinapasama. Nera namo nga dati agas ko di balay. So nga inyad kon para king kamare. Ay na. Muna yan ay ati kastoy. Kat ayan na nga di video managrampa. Ipos mo na. Tapno bilib dagiti tatnao king kako na. Sigakit di mat mare. Saan kumabot akas na ti ibang bagam ah? Ibagbagak. Tapno makita ti tattao. Kunam nga rod kanya nga video ka, tapno makita ti tattao. Saan ayan? Saanan mare? Pakibagam ka ni Mare Banjay. Pasensya, iti nailawan anay bagbagak, iti napalabas nga daw. Yan nga laki din nga min mare. No, ado a pamilya tagparparikot ita, gapo iti nagpig sa bagyong imo. Adda ka man, nagparparikot, gapo lang iti sub-sub mo. Mare. Mari-mari nga. Maganap mo iti nalabas a kinapasikat mo, mare. Salbag ka. Pag nakmamda ita. Yan nga laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.